Reka tugusuhuze wowe tuzindukanye kuri uyu munsi ku itariki 2 z'ukwezi kwa 12 2025. Ni inkuru ikomeye cyane. Ese Visi Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru uyu nguyu ni Manzi Wiringarambe, umwe mu bayobozi bakuru ba M23, yaba yatawe muri yombi muri Canada cyangwa se n'ibindi bibyishe inyuma? Byose turabikubwira. Uyu nguyu avuga ko ari Kinshasa gutegura kwinjira kwinyeshyamba za AFC M23, ariko ibyo ngibyo byose ukuri kwabyo twakuzanye. Amakuru aravugwa ari menshi kandi arimo aragenda avuguruzanya. Hari amakuru yemeza ko Visi Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru mu butegetsi bwa M23 yafatiwe ku kibuga cy'indege cya Montreal ahangane muri Canada, ariko ubwe aribyo atangaje. Ni ibiki byishe nyuma y'urugendo rwe muri Amerika cyangwa se no muri Canada n'ibimuvugwaho? Goma hano tumenye ukuri, byose urabigezwaho hano ni kuri News Lab. Niba utarakora subscribe, kora subscribe. Niba kandi ukore share, ujye no muri comment wandike utubwire uko ubyumva. Ibyo byose nibyo turi buze kugarukaho. Turagaruka no ku yindi nkuru ikomeye cyane irimo kuvugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Reka tubanze turebe rero ku makuru yifatwa ry'uyu munyapolitike ukomeye Manzi Ngarambe. Uyu nguyu akaba ari Visi Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Reka duhere ku makuru yiriwe avugwa cyangwa amakuru aramutse avugwa ubu ngubu arimo gucicikana cyane. Biravugwa ko Manzi Ngarambe usanzwe ari Visi Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ushinzwe politike n'ubutegetsi muri M23, n'umwanya yagiyeho muri Gashyantare uyu mwaka. Uyu ngo yaba yatawe muri yombi na polisi y'igihugu ya Canada izwi nka Gendarmerie Royale Canadienne ku kibuga cy'indege cya Montreal. Amakuru agenda aturuka mu badiplomate avuga ko Manzi yari afite passport ya Canada aherekejwe n'abakomando babiri. Bivugwa ko yari ayoboye intumwa zaganaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziciye muri Canada. Intego y'urwo rugendo ikaba yari gutegura inama ishobora guhuza Perezida Felix Tshisekedi na Perezida Paul Kagame muri White House hagamijwe gusinya amasezerano y'amahoro. Iyi nama rero igomba kubera nyine hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni inama itegerejwe n'abantu benshi, ndetse ubu ngubu amakuru mashya arimo avugwa kuri iyo nama akaba agaragaza yuko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe yamaze kwemeza ko azitabira iriya nama izasinyirwamo amasezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni amasezerano azasinywa ku itariki ya 4 Ukuboza, no kuvuga ngo nejo bundi kwa 4 nibwo Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi bazashyira umukono ku masezerano hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bikavugwa rero yuko ngo ubu ngubu uyu muyobozi wa M23 gahunda yari yagiyemo zifitanye isano n'aya masezerano azasinywa, ndetse ngo hakaba hari umukutano cyangwa inama yagombaga kumuhuza ndetse n'abari abayobozi. Akaba rero yari yagiye hariya kugira ngo arebe yuko nawe yakitabira isinywa ry'aya masezerano, agire n'amahirwe yo kuganira n'abari abayobozi bombi. Amakuru rero ahari avuga ko ngo uyu nguyu Manzi Wiringarambe yari ayoboye intumwa ziganara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziciye muri Canada. Bityo rero nguko yatahuwe n'amategeko ya Canada akaza gufatwa. Biravugwa ko ngo kugira ngo afatwe yatanzwe n'umuturage wa Canada ukomoka muri Kongo, bari kumwe mu ndege yari turutse i Buruseli mu Bubiligi. Uyu muturage ngo akimubona yahise atanga amakuru ku nzego z'umutekano za Canada. Murabizi ko amategeko ya Canada arakanyaze cyane ku baturage bayo. Bikaba bibujijwe rero cyane ku muturage wa Canada kuba umunyamuryango w'umutware wo wose ufatwa nk'uwiterabwoba cyangwa groupe terroriste, nkuko M23 ikunda kuvugwa yuko ngo ari umutwe w'iterabwoba, akaba ari izina wahawe na guverinoma ya Kongo. Bityo rero ngo kuba waba uri umunyakanada ukabarizwa mu mutwe nk'uwo nguwo ngo byaba ari gushyira mu kaga umutekano mpuzamahanga. Ariyo mpamvu Canada igira gutya ikabyamagana. Ibyo rero ngo uyu muturage wari uri kumwe na Manzi Wiri mu ndege baturutse i Buruseli bagiye muri Canada agitabaza, Manzi Wiri ngo yageze muri Canada ahita atabwa muri yombi. Ubu ngubu ngo inzego z'umutekano za Canada zikaba zimufite zimushinja kuba ngo mu mutwe w'iterabwoba ari wa M23. Gusa nanone reka tujye ku rundi ruhande tubalance iyi nkuru yacu. Manzi yagize gutya nawe ajya kuri X
cyangwa yahoze yitwa Twitter, agira gutya anyomoza aya makuru yivuye inyuma. Uyu Manzi Willy ntiyaripfanye, abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter yateye utwatsi aya makuru mu buryo bw'agashinyaguro. Ati arayabanje kwandika ati inzozi zizabahagarika umutima. Ati ndi Kinshasa. Ntiyagarukiye aho, Manzi Willy yongeye arandika ati aha bakaborewe mu guhimba ibihuha, ku isi bongeye kugaruka, ni abahanga badasanzwe isi itigeze ibona, ngo natawe muri yombi muri Canada, kubaho kwanjye gusa birababangamira bikomeye, hagati aho ni mwisanzure mubaze abaturage b'i Kinshasa, bambonye ku manywa y'ihangu ndimo gutegura kwinjira kw'ingabo za AFC M23, ariko ntacyo mukomeze mwandike ibitabo byanyu by'inzozi. Ngayo amagambo Manzi yagize gutya aratangaza. Aya magambo rero ya Willy Manzi araca amarenga ko ashobora kuba ari mu bikorwa bya gisirikare cyangwa bya politike, ariko nanone amakuru y'ifatwa rye muri Canada nayo aracyari urujijo. Ese birashoboka ko yaba yafashwe agahita arekurwa, cyangwa ni ibihuha nk'uko we abyivugira, ibyo bintu bitigeze bibaho? Ese wowe urabivugaho iki? Shyira igitekerezo cyawe muri komenti. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kora subscribe kugira ngo udacikwa n'amakuru ataha. Iyi ni News Lab TV ukomeje gukurikirana. Reka noneho tujye ku yindi nkuru irimo kuvugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru iri kuvugwa kuri General James Kabarebe. Uyu nguyu akaba ari retired, akaba yari asanzwe rero ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Akaba mu by'ukuri yarakunze kugaragara cyane agira ibyo avuga ku bijyanye n'umubano w'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu byo muri East African Community. Uyu mugabo rero w'inararibonye mu bijyanye n'igisirikare ndetse wakivuyemo ari generali w'inyenyeri enye, ubu ngubu yagizwe umujyanama mukuru mu by'umutekano muri Perezidansi ya Repubulika. Akaba ari inararibonye muri politiki y'igihugu kuko yakoze imirimo itandukanye, haba mu gisirikare ndetse no muri guverinoma muri rusange. Yabaye na minisitiri w'ingabo, murabyibuka. Kwa 27 Nzeri 2023 nibwo General Kabarebe wari usanzwe ari umujyanama wa perezida mu by'umutekano yagizwe umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Akaba rero yaramenyekanye cyane uyu mugabo ubwo yari umugaba w'ingabo z'u Rwanda, umwanya yabayeho imyaka 8 kuva 2002 kugeza 2010. Ibintu byanatumye agira umwihariko wo kuba ari we wa mbere watinze muri uyu mwanya. Kabarebe rero yabonye izuba mu 1959, avukira muri Uganda kimwe n'abandi banyarwanda benshi bari mu nzi. Cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye yakize muri St Henry's College Kitovu. Amasomo ye yakomereje muri kaminuza ya Makerere, aho yakwimamya ubumenyi mu bijyanye n'ubukungu na politike. Akaba rero General Retired James Kabarebe yaragiye mu kiruhuko cy'izabukuru, ari umwe mu basirikare bafite ipeti rya generali, ariko akaba ari umujenerali w'inyenyeri enye. Uyu nguyu rero ubu ngubu akaba yamaze kugirwa umujyanama mu by'umutekano muri Perezidansi ya Repubulika y'u Rwanda. Hariya akaba yagiye muri Village Urugwiro, akaba ariho agiye kuzajya akorera avuye muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'ubutwererane, aho arashinzwe ubutwererane bw'akarere. Reka dusoza rero aya makuru tubabwire n'iyi nkuru itugezeho nonaha. Uyu Colonel Nanga akaba ari umuhuzabikorwa wa mutwe wa AFC M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo, yatangaje ko yibona nk'ushobora kuzaba perezida w'igihugu cya Kongo igihe byaba bibaye ngombwa. Uyu yabitangarije umunyamakuru wa CBC News Pruli Wane wakoze icyegeranyo kigaragaza ko uko ubuzima bwifashe Igoma nyuma y'uko uyu mujyi ubohowe na basirikare ba M23 bakigarura Kivu y'Epfo ndetse na Kivu ya Ruguru. Ubwo rero umunyamakuru amubazaga niba yibona nk'umuntu waba perezida, yabanje kwirinda kwerura ngo asubize icyo kibazo, ariko umunyamakuru akomeje guhatiriza Colonel Nanga ati ndi umunyekongo, mfite uburenganzira bwo kuba perezida, bishobora kubaho kandi nabyakira nk'inshingano, naba umuyobozi mwiza.
ati umva wa perezida wa RDC Nanga yazunguje umutwe abyemera. Umunyamakuru niko guhita akomeza ati none ndi kuvugana na perezida wa RDC w'ahazaza. Nanga mu ijwi rituje ati mfite ubwoba ko ariko bimeze kuri kuvugana na perezida w'ahazaza. Nanga rero yibonye nka perezida wa Kongo mu minsi iri imbere. Reka rero mutwemerere dusoreze hano, dusubire mu yindi nkuru yacu itaha.